Kashat nyam Behdeiñkhlam ka bojolong shisen chisnem jong ka Seiñ Raij Jowai menta ka sngi muchai kalapoi no sya ka bekut Hapdeng ka jingiphuh iphieng menta ka sngi penkut lawan penpoi yaki rod hadu khatlai teli hapo ka sim aitnar da ka jingi shim menta ki khun ka Raij Jowai harangkat ka shat ka kemen ka put ka tem ya ka bom ka tang muri ia kini kesat nyam Behdeiñkhlam ka bokot ru ka saus ngi laimit lasdang nadu ka khatwe terik bat penkut menta ka sngi muchai ka sau terik ha ka bala pendep ia ka jingle nyam ha ki babun ki benta nadu ka ngu ka dem ka suj ka shor ka siang ka pha ka jingle ira ia ka sumbut knong ka knong blai ki Behdeiñkhlam bat ki wei de ki kam nyam menta usnem araja ar ka jingle nyam Behdeiñkhlam kalong shibenta na ka jingra ke ia ka jingdap san posnem ka jela bat ka jinyo lai lut ba nyau pusan snem jong ka ri India ni ka azadi ka Amrit Mahotsav harangkat ka jingi trailang bat ka North Eastern Council Shillong ka tanat tourism ka planning bat ka art and culture jong ka jela hakani ka sngi penkut ia ka Behdeiñkhlam ka SRJ lawan ban sakhilang no Arjun Ram Meghwal Minister of State for Parliamentary Affairs and Cultural jong ka sarkar में u Chief Justice का मेघालय हाई कोर्ट उ संजीव बनर्जी उ MP का राज्य सभा उ डॉक्टर वन वे रॉय खालुकी उ शंकनो का यंग दरबार था आन के जिला उ बामेट बा लंगदो उ जनरल डायरेक्टर ऑफ पुलिस के जिला उ डॉक्टर लज्जा राम बिश्नोय उ मिलिट्री सरकार बा सन बोशुलाई मा करमेन चिला उ प्रेसिडेंट के बीजेपी मेघालय बा अर्नेस्ट मौरी की ऑफिसर के सरकार नलो का जिंगडन उ प्रेसिडेंट के सेन राइट मा OR चलम उ जनरल सेक्रेटरी मा ए सुमेर बट किवे nakaliang kinongelam jong ke Seiñ Raij Jowai ki lapan pau ko jing songo ya baro ki belaidon menta hakani ke jingle enyam nado ka basdang jongka tan hadu ka bukut jong kani ke ski ha ka bagilala ban pendep ya kenyam ka dustur jong ulong shwa manshwa katba ya kenyam ka rukom la pendep da udoloi ka ilaka Jowai ulangdo upater kiwahe usan bat kiwe de ka Seiñ Raij Jowai ka kermen scam ba ka jing pendep ya ka jing le nyam Behdeiñkhlam ka de ko ne ke benta ban be ya ka pang ga shitom ka bam sam bampong kan ya da ne ke jing di pen bu a kum u drugs ya ka khun samla ki bade ka lawe ka jing sha thombor ki kan thai khna bat kanwan ra sundon ya ka ba ka miat ka roi ka par ha ka yeng ka sem ka shtong ka thau bat ha ka ri hi baro ka we Kini ke Behdeiñkhlam yang bersama dengan kawan man ke Behdeiñkhlam ke Kerpang. It is a great festival in my career and in my life. Maknanya wah hadir ke pandemik atli Islam tak dia ke pertai berakui lembai ngu idem nak ni kesnong nak ni tahu yo waka kran kerja kran ko tu yo tak ni ya kini kesnong kampo ya state body Heni por ke gulaya ya ibi inong wan saki ya ke Behdeiñkhlam nado ke khat teri khate ka khatsu teri belai wan dang chino pi lembai no idem lembai kiai krian lembai kepat di kon ye ke belai ke sim wi ngaji wa yo i chai kiai usaratam ikon yung kanyam teri wa baro ki janyang bu ha pathai lem de nyau yo kawan da ko jo ko jing sumar dai ju i chai kiai dai jo i da bikon Honorable Minister of State yang the Government of India 100% unika hamdo speaker yang ke assembly yang Central Sulai wa Superman sana wa Borot Officer hado ka Chief Secretary wa Officer Fair kajing kule ko wa Kerpang lai ko sa District Administration wa de jalan yang ka pelai pelarti yang Behdeiñkhlam dai beta
ke protokol wo assist ya ki ni ki special test bukan hakan ke Behdeiñkhlam kamu ya OS no police udah pelabai penarti ya traffic dan ambon ni jintut. I salute the Honorable SP and all his officer and his people and his team. Kamu yang ke PH department kepada protokol yang yang hakan ke tahu yang pudi belum mana ini pergi yang surat ni sama jangan yang pudi kamu temu hak senang kawan yo waktu pudi prepare ka ya iphieng kamu manhi seperti kawan hak ni ke pot lagi ni kawan nak suruh ni hak nak ni kawan ni unity in diversity kejeng Italy ha pergi kejeng Iphieng